Papa mushya amaze gutorwa, yitwa Robert Francis Prevost, umunyamerika wa mbere ubashije kuba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika mu mateka y'isi. Ni ubwa mbere bibaye, nk'uko Papa Francis ucyuye igihe nawe yabaye umunyamerika w'amajyepfo wa mbere ubaye papa. Ubundi papa yagombaga kuva ku mugabane w'Uburayi gusa, n'ahandi hantu haturukaga papa usibye Europe. Ubu amateka ari kugenda ahinduka nyuma y'uko uyu mupapa atowe. Bari barahanuye ko Papa Francis ariwe papa wa nyuma, ko nta wundi mupapa uzabaho. Gusa ubuhanuzi bugaragaye ko ari ibinyoma. Kiliziya Gatolika yabonye undi mupapa mushya kandi bahereza icyizere. Ubu ni ibyishimo, impundu hirya no hino ku isi bitewe n'uko papa mushya abonetse. Gusa abanyapolitiki benshi bavuga ko ari amanyanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba babonye papa ndetse akaba ari umunyamerika. Harimo ngo ukuboko kurekure kw'iyi Leta ya Amerika mu bubasha n'ubushobozi bifuza kuzayobora isi. Gusa twebwe ntabwo tubizi. Icyo dusabwa ni ukumva neza ibyo umupapa azatugezaho ndetse n'inshingano bamushinze ko azazubahiriza neza. Gusa reka turebe muri iyi nyandiko ni gute papa yatowe. Ubundi yatowe nande? Kurikira Hot World Entertainment. Kuri uyu mugoroba wo kuwa kane tariki ya 8 Gicurasi 2025, i Vatican hejuru ya chapelle ya Sistine hazamutse umwotsi w'umweru. Bivuze ko umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yabonetse. Akimara kuza yahise yitwa Papa Leo wa 14. Gusa amazina nyakuri yitwa Robert Francis Prevost. Gusa iyo papa atowe nta kindi gikurikira usibye ko we agomba guhitamo izina agomba kwitwa nka papa. Nta mupapa witwa amazina yari asanganywe. Bamuha igitabo, ubundi nawe agahitora izina yumva yifuza agomba kwitwa, ubundi isi yose ikarimenya, rikajya no ku byangombwa bye, dokima zigahinduka. Ubu yitwa Papa Leo wa 14. Akaba umunyamerika w'imyaka 39, aho yavutse mu mwaka w'1955 muri leta ya Chicago muri USA. Cardinal Prodeacon Dominique Mambert niyo batangaje ko papa mushya yabonetse. Ubwo yashiraga itangazo hanze yagize ati, ni umunezero mwinshi ndabamenyesha ko dufite papa nyiricyubahiro Nyagasani Robert Francis, Cardinal w'itorero ryera, wafashe izina rya Leo wa 16 cyangwa se Leo 14. Papa abonetse nyuma yuko amatora yeje kuwa 7 Gicurasi, no mu gitondo cy'uyu wa 4 hazamutse umwotsi w'umukara usobanuye ko yari ataraboneka. Gusa Papa Leo wa 14 asimbuye Papa Francis witabye Imana ku myaka itari mikeya ayoboye iyi Kiliziya Gatolika ku isi. Ubwo yitabaga Imana tariki 21 Mata 2025 yari azize indwara z'ubuhumekero. Yari amaranye iminsi itari mikeya. Ubu inkuru ihari nuko Kiliziya Gatolika ku isi ibonye umushumba, Papa Leo wa 14 cyangwa se Papa Leo 14. Ciao. Nk'ibisanzwe aha ni kuri Hot World Entertainment. Iyi ni inkuru nshya kandi iri ku isi hose. Ubu tubazaniye ibyiza byinshi ku bakunzi ba Hot World Entertainment. Mwese mudukurikira, ubu ufite ubushobozi bwinshi cyane bwo kuba wakubaka YouTube channel, Instagram, Facebook page, TikTok, Twitter X, Telegram, Threads ndetse n'izindi mbuga. Aha ni igihe uje tukagufasha kubaka izo mbuga zawe zose. Urugero nka YouTube ikaba monetize, ugatangira ugahembwa, ukikorera ibiganiro nawe ugasoroma ku mafaranga ya YouTube. YouTube itanga cash kandi nyinshi ihebuje ku buryo buri muntu wese uyikoresha yumva yishimye. Instagram nayo irahemba, TikTok nayo irahemba. Biragoye cyane ko watangira kuri 0 ukuzuza ibisabwa kugira ngo utangire uhembwe. Urugero nka YouTube igusaba aba followers, ubwo n'aba subscribers 1000 ndetse ni watching time 4,000. Ubwo
ni amasaha video zawe zakinwe byibuze mu gihe kitarenze amezi 12. Biragoye ko watangira kuri 0 ukuzuza sub 1000 na watching time 4,000. Instagram igusaba aba followers 10,000 kugira utangire uhembwe. Facebook page nayo igusaba aba followers 10,000 kugira utangire uhembwe. Ndetse na TikTok nayo igusaba aba followers 10,000 kugira utangire uhembwe ndetse neza. Ibi nahandi wabikura usibye ahangahe iwacu. Andika comment uvuge ko ushaka kubakirwa YouTube channel cyangwa se Instagram cyangwa se TikTok n'izindi mbuga, ubundi turagusubiza byihuse. Uze mu muryango mugari wa Hot World Entertainment ndetse tukugire n'inama z'ukuntu nawe wabasha gukabya inzozi zawe zo kugira YouTube channel ndetse nziza.